Moja priča kako sam imao anksioznost. Sve je počelo dan prije ispita. To jest ja za taj ispit sam učio, a mjesec dana prije. Ali dan prije ispita sam popio previše kofeina. I što se dogodilo? Zbog previše kofeina što sam taj dan unio, navečer sam dobio panični napad. To jest, srce mi je brzo kucalo. Bum, 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 bum. Mene uhvatio strah. Ne strah od da padnem ispit, to me boli briga. Nego me uhvatio strah da ne dobijem srčani udar. I bio sam u totalnom strahu i zvao sam hitnu. Došla je hitna, objasnila mi situaciju i rekla je da više se to ne ponavlja, da ne pijem puno kofeina i da sa mnom bi sve ok. Ja sam tu cijelu noć proveo u strahu, pošao sam sutra na ispit, prošao sam ispit, ali strah je u meni i dalje ostao. Što ako sam oštetio srce tu noć, što ako dobijem srčani i tako počela mi hvata strah da ne umrem. Sad, da sam ja pošao taj moment u doktora na detaljni pregled srca i da mi je doktor rekao s vama je sve ok, ja sigurno ne bi imao anksioznost. Ali ja sam tražio pomoć kod krivih ljudi. Sad ću vam detaljno objasniti kako se ona razvila iz ničega u nešto veoma katastrofalno. Dakle, prvo i osnovno, internet svakoga prestraši. Ko na primjer mene. Ali puno me prestrašilo je kad sam se otvorio prijatelju i prijatelj mi kaže to te napadaju demoni, od anksioznosti možeš umrijeti. A to reći čovjeku u tom stanju koji se straši i tako dalje. I onda sam ja skonto, pa vidiš, pravo je, može se umrijeti. Pa meni je svaki dan oštra bol u prsima. Ja sam smršao 7 kila. Ja sam izblijedio. Meni familija kaže, Pero, s tobom sve ok. U katastrofalnom sam stanju bio. Pa ja sam skontao, pa Pero, ja stvarno mogu umrijeti. I onda me to potaklo na još veći strah. I nakon što mi je to prijatelj rekao, ja odlučujem se izliječiti pomoću psihoterapeuta, što je također bila velika greška. Idem na internet i platim nekog psihoterapeuta iz Kine. Što nisam ništa gore mogao napraviti. I taj psihoterapeut iz Kine kaže, taj čovjek nije znao engleski, sad ću vam reći. Znao je engleski, ali veoma ga loše priča. Ja objašnjavam probleme tom psihoterapeutu, kako se osjećam i to sve. I nakon 20 minuta on mene pita, jel vi trenutno imate strah da ćete umrijeti? Ja sam njemu rekao, naravno da imam. I on je meni rekao, znate, to vam je početna faza paranoje. Pazite, šta je on meni rekao? Početna faza paranoje. Taj čovjek je lud totalno. Dobro, nećemo sa o temu. Ja na internetu izgooglam šta je paranoja, koja je početna faza paranoje. Ja kažem, ovaj čovjek je u pravu, što ako ću prolupati? Javio mi se drugi strah. Znači, ja sam imao jedan strah od smrti. Sad se pojavio drugi strah da ne prolupam, da ne dobijem šizofreniju, paranoju, ne znam ni ja, da ne počne halucinirati. Ja sam u tolikom teroru bio
taj dan da ja nisam mogao izdržati, nego sam pošao u bolnicu. Ja sam rekao bilo kakve lijekove mi dajte, što nisam smio predat se. I oni su mi naravno, oni, znate vi doktori, oni odmah jedan lijek, drugi lijek, treći lijek, dakle doktorica me na 3 lijeka dovela. Sad ću vam reći simptome, dakle imao sam fizičke i mentalne simptome. Kod anksioznosti nikad nećeš imati stvaran simptom, nego ćeš imati simptom koje tvoje tijelo umišlja da ima, to je stvara ga. To je kako bi rekli demoni stvaraju lažne simptome, ko na primjer imao sam simptom da me boli srce, da mi srce jako lupa, bolila su me, stvarno, to vam ne mogu pisati, znate vi šta je oštra bol u prsima? Ja ne mogu shvatiti kako sam ja imao te bole, zadnjih 8 mjeseci ih nemam, niti ću ih imati, ali ja ne znam kako sam ja imao, koji je razlog bio zašto sam ja imao te bolove i zašto mi srce brzo lupalo. To su fizički simptomi, mentalni simptomi. Dakle, tijelo te laže da imaš šizofreniju. Znači, meni se u kantunu oka ko fol učinjalo da sam vidio nešto ili kad zatvorim oči činilo mi se ko da vidim nešto. Dakle, tijelo mi je govorilo umrijećeš, halucinirat ćeš. Međutim, iskreno svako ko ima anksioznost, to je što se tiče srca, što se tiče bilo čega, tu je jednostavno rješenje koje sam ja poduzeo i koje je funkcioniralo. Ja sam lijepo sebi rekao, Pero, a što će ti ovakav život? Pošao sam se ispoviditi Bogu za sve grijehe i naravno idemo trčat, pa neka umrem od srčanog udara. Ja sam trčao svaki dan, nestala je anksioznost što se tiče straha smrti. Znači nestala. Svaki dan sam trčao i nakon toga je nestala anksioznost što se tiče smrti. Ali ostaje druga anksioznost koju ne možeš riješiti tako lako. Anksioznost što se tiče šizofrenije. I tu se ja javljam Ivani Kristovoj. Što me najviše oduševilo je što Ivana Kristova sve što radi za 0 eura, to jest kuna. Znači, ništa ne naplaćiva. Ja sam njom moje simptome na razgovoru, ona je mene odmah zvala na kavu. Ja sam njom svoje simptome rekao na toj kavi. Ona me zagrlila i objasnila mi puno stvari. Zahvalan sam joj. I bio sam kod nje na predavanjima i stavljala je ruke na mene. Dakle, ona sve što čini za džabe. Ne samo za džabe, nego još iz svog džepa dava. Putuje po Hrvatskoj. Mnogo mi je pomoglo. Njezina molitva, njezin trud. Tako da bi svjedočio za Ivanu Kristovu da mi je pomogla. Ja sam joj zahvalan. Nakon što sam se s njome družio, što sam s njome bio, lagano su apsolutno svi simptomi anksioznosti nestali i moja anksioznost je nestala, završena, gotova priča. Više mi se ništa nije učinjalo u kantunu oka. Više ništa. Ja sam čak, na primjer, komarce čuo, navečer da zuju. Nije mi se ni to. I puno ima tih simptoma. Ne mogu vam objasniti jer teško je ljudima ući u mozak. Tako je možda i nekome ko ovo sluša teško ući u moj mozak, razumijete? Jer tvoje tijelo te laže da imaš šizofreniju iako je nisi imao. Ali nestali su svi simptomi. Ja sam siguran kad jedanput dobijete anksioznost, bila to anksioznost
srca, ako što sam imao anksioznost šizofrenije, anksioznost, ne znam kakvih još tipova ima, ali kad jedan put to dobijete, ja sam siguran da se anksioznost ne može ponoviti. Hvala ti, Ivana. Evo, ako neko ovo sluša, ne da se.